Пурнышра пур самантрада ингеге хирештыма ана парандарма хадер булмалла. Лару дуру пуринжінде хорушы булзан вара халыға бірлештермелі хадерзем булыжашы. Візем Рашири Кашни регионда бур. Яваплы тыдымзем куенбе шыржывыбех вереню иртерджеш, сигналзем мінле эшленіне діріслеріш. Халыға пілдермелі хадерзен сасыне илтсен мін думала, үшті гаймала, республикара бұрнаганзем шакна пілеші жы. Бұдан мала? Телевизор ба, паян, храмаламар десе асырғаттар жеш. Калама бұлдараймас даже. Спокойно болмалла. Тревога засыне илтсесін. Телефон ба, интернета кірзе, премі жикемеш канал, НТВ канал, енженді болзан радио передача кірзе. Түрслезе бақмала. Келді квартирда ебі пүртреларны болзан, паспорт, тадауты, кирлі документсене пуштарза, телефон, укша, зарядка илме бұлдарадар. Урамала, халық бұғыны жын түлнерек тұқмала. Сирена сасызене илсен, вара. Килди ябаладене самый кирлерек ябаладене пуштарза, тула дұқса, ажазен бірге, ажазене бұқса, ажазен бір бұлзан бірле, и специально шершке вырынзен вали, каза данмалы вырынзене, каза каймала дезушлады. Халыға пілдермелі хадерзен сасыне илтсен мін думалыне чилайшы пілеші. Шабақта тебір хутпалардат бар. Чималданақ сенгер экрана шутмала радио ямала. Візімбе ішта тада мін бұлыне тимлетлемелі. Шавынбегех Рашири сенгерлі ларудыру министерстве пілдерне дырық кесе телефонезіне шеру келет. Енженде выл егу мелбеусу кураймары болсан васкавлы службан шырвунеке хизебебе шынгравламала. Візем хушны телевзіне пір храмазырда лыпку бұрнышламала. Татьяна Матросова, Сергей Качинский, Борис Андреев, Чувашин НАЦ телевидение.